tabuk seng mediator mani abo tamu kisa wan solan mediator mani raiba tangi seng mediator nang te kisa a mediator khanjang lai tangi bo 100% god te 100% man engna nang abo kaisa seng clear khalai na mediator mane no duita mani kakjang no kereng ranai tangi seng mediator nang ke 1 John chapter 3-4 sumsok mani abo kaisa haino bad behavior ya haimya choice ya haimya character simi buya bo sumsok mane no kaiten kokti tongi maya lawlessness kaiten kok bible ni kokti tongi maya specifically 10 commandment khologi nai nai di ke phono tinisik jora bumani ok ni thek asama pore ke phono tongi maya tongi man reason ang sakang saka adam ni thei tongo bagai ningam no dinai khai tonge nang gospel lam poitos nang gospel lam poito khaimang lak bu buji manglak nang gospel thani sabin bu khaimang lak gamagina bad news ke nang adam ni thei tong bagai kaiten kokti tongi maya ke phono kaiten please khaimia bini nagi mungti ke bo maya abo abo saka saka simi buya saka ni kongya nini inner nin bising nin spiritual condition pura kathai mabagai adam ni thaitong bagai na kaitan kokti tongi maya awa hani imperfect bisi kok pai thangya sung sumso ko se kathai imperfect kok se phaya ko sumso ko se sung kathai adam kathai anke Romans chapter 3 verse 23 akaito ni glory ni sung short ngzak haina hai tisa 10 commandment khulung nai ni clear sung kaitan kokti tongi maya kefon maya sare khoroksa bo resapna kerengui mano Sunday school thangnai active ngui mano khoroksa okra borok bo mo thani active borok ngui mano member kaham ngui mano Christoni sinei bang thajing sama hai borok kaham ngui mano bo saka ta but Bible kete kuthugus thangu nini spiritually conditions kathai ma bagai kaiten kokti tongui maya bo saka kaham ngui mano sarai phaisini chimi kokhana nang mano pora lekha thangna kerengui mano but bible khetam sangke nang sumso ko kathai adamo borok ni halung na hari sa kaitor ab random buya a standard borok nuk ke bible sini a standard clear ngo borok no na hari saya nini halok ani halok a kubi creator banin halok buptei awono kothoma haimyata a kothoma haimya bemar no saima kaje sang good news no te romi manai Christo phaimani a kokro no sang te bujiwi khaksang nai kha tongthong nai kha kosomi nai o obosibla muthang mun kok ni sang saima nai gabono khobor haimya gabono kothoma kaham haimya gabono je sang joton kathai sang joton revealed natures kaitoni again samang sam khaine ro Isaiah chapter 59 verse 2 ro sang clear no gamagi sang mediator khoroksa nang sumsong definition sang buji khake ga mediator ni purpose tamo kereng ranai kunai mani kakjang no thebanai a mediator amte hangna nangnai tabo fully human being na nangnai Hebrew chapter 2 verse 17 ro saw a mediator khanjana je representative nai one duku cost no saimanang na nangnai ang haino suffering na nangnai ani jaga bo thaina nangnai ani jaga bo kaham ajina nangnai bo borok ni side basa woi kaiten mokol kaham na nangnai kaiten kok khana nang na nangnai bo second adam na nangnai Romans chapter 5 verse 19 first adam fail te adam ni bisini je joto borok phaina joton fail tuma Israel tuma Abraham tuma David joto bible character khulugi nai di joton fail tuma pastor tuma theologians tuma kabangma hasakani society rong subana rokhan joton fail kaiten kokti tongui mai a kaiten kokti tongui mai ham pura random ye bible standard no tongui da man specifically a 10 commandment te tongui maya 10 commandment khulugi nai di tongui maya sang kaise laws ba ke manano pura laws ba ke ansa book of James rogo ge jaka adam ni bising te kathai haba ke sumso haba kya a sumsong ni manthain kathai ta dead tabo a Christong ka second adam bo second adam tan bai khanjang ke bo perfect human being ang kabo bo ang mai khujang bo mai khujago bo tor kha lokha ni gospel of Matthew gospel of Luke gospel of Matthew ro clear bo soishone borok jemon chrai asai phaima hai bo top tor kha lokha duku kosto kap kha bin emotions tong the human attributes borok ni character tongna nangmani bin thani tong enka am bagai a je mediator bo borok wongno nangnai
jejagang khaimia bo mak khlainai. First Timothy verse 6 to verse 16 a soy mediator je borok ni kesaro je mediator ne bo soy thimung bo manjang na nangnai. Hebrew chapter 2:9 rogo bo ose kaham na nangnai an duku kosto bo saimanang ingna nangnai. Haibano bo yet without sin sajago. Hebrew chapter 4:15 bo perfect human pano bin thani sumsok korei sumsok le korei a adam ni thai korei kok thaisa wo tamning ke human borok asai ma hai a process abo hai ke asaya a Kristo bo mai khoyo hadli manja ke kongrango kabo himke lengjago mai ma se ke mai khoijago tikang japro tikango a perfect human mediator ga mediator human na ke simple sana thang ke jaga Adam feel ang feel bo human representative ke kaitor mokol kaham ajina nangnai ga tawa mediator hanjana bo perfectly 100% human ngi bo 100% god bongna nangnai tamning ke a kaitor ni a thamsi ta sumsong ni rin ni hilik mong a weight as a magnitude hilik abo kefon bear khaimia kefon tuima abo kefon human sacrifice bifono abo no satisfied khaimia kaitor as katharngai enke abo no satisfied khaina baga abo no sacrifice no fulfill khaina bagai abo khoroksa kaitor nongna nangjao nai a kaitor simi se a thimung no conquer khaimana a sumsok no conquer khaimanai. John chapter 10 verse 18 only God can reveal God a kaitor no reveal khaiba kya kaitor sabo honai. Gospel of John chapter 1 verse 18 the only God who is at the Father's side he has made him known. So Christian bising tising saima ka kaitor buptoi kaitor sabo abo borok munishini khomatani phataro borok munishini khomatani phataro a thimung no conquer khainani do mechenani borok ni khomatani phataro a sumsok no hilik mung no sumsok ni payment no abo no horoi thangnani borok ni samung bai abo maya ang jesukmante khoroksona hamjago honoi bin bage thibon theitung bina sumsok ni a kuktino ang mothagri maya a kuktino a sumsok ni man thainang ri maya kaitor simino kathino kathang khaimano. Gospel of John chapter 3 verse 3 Gospel of John chapter 1 verse 13 okay muthang mung abo haina moral kasi improvement ya abo kathini kathang ma haise ga kathini kathang sam khaima ma kaitor simi se gambagai mediator 100% God they 100% man ang nangnai they a one person or two natures sung joro kise buji mayang mano but a one God no a one person or two nature bon 100% God they 100% man but 50% man buya 50% God buya to Bible clear a Jesus Christ bo 100% God they 100% man 100% God bo jifru sungsar phaipu bo bina divine nature kamai thangya bo for 100% God but at the same time ang haino a particularly kaisa time bo asai phakya ang hai borok ngai but bin thani sumsok krai 100% human enke borok ngai on behalf of borok ba kahamno ma aji thaingna na je jaka Adam fail te a thimung ni hiling mung ba abo kaitor na nangna abo borok munisin khomotan phataro abo manani ngabo tang matter khai ke tangi abo 100% God and 100% man abo ani Christian podio tam phrung ke je bini yafarmong a sajlan yafarmong abo perfect bo borong yafarmong ekdom perfect bo kaitor ungjak bo 100% God joras je sakang mol brubun phunjum bo kaitor bina infinite power no ang naina thangake bo kaitor ni divine nature naina thangake a Christo non harpro bina sacrifice ekdom perfect sangara te kun doubt sang na sin salvation no. First Timothy chapter 2 verse 5 there is one mediator between God and man the man Christ Jesus borok bai kathang kaitor ni kasaro khoroksan mediator abo samga Jesus Christ ta kun lamas kari salvation ni sing kuno dino doubt sing thaya sing sini kuno mani rema bai sini kuno yafar mung bai sin saksang sacrifice bai kaitor bai ta yasang jagya yasagri maya sin khomata bo krai
kuno angel bonangya kuno idea bonangya kuno political kaise representative bonangya sini perfect mediator sabongka Jesus Christo sing arono sufficient satisfied in thengna nango omono Christmas ni khnatok mo a mediator phaikya sing a lenglama hani salai sing a lenglama sing Matthew rogno lenglama boram mana ke a mediator thani no a mediator 100% God 100% man boss image salvation author by a man ngai on my behalf bo kaham ajika the divine bin bokai tor ngai a thamsi no bo a thamsi plus te kisenga sumsok ni hilik mungna bo rozuwe sprak zakha paid khaikya a rin no ngamagai obo tam taxi assurance rangke future sin future sango thiblang busang yakare o sangsar yakar thangai sang kun dino doubt sang na nangya kaito ni thani basai fru an mediator sabongke Jesus Christo bini kaham baise ang kaham ri romjakha bini kaham baise bono poita khame bisingti ang mothang jakha an sumsok ni payment paid khaijak ar kuno doubt se ingthaya a future hope abo ya an mediator an pastor ya an mediator an parents ya an mediator an church members ya an mediator an association ni leader ho gya an mediator sabongke a Jesus Christo se 100% God 100% man abo se Christmas ni khnatok kotomo kaham a mediator phakya bono poita khama baise nang mathang jaka ni sumsong ni rin paid khaijaka abuni samung baya but the next night na sang a Christo ni samung ni tei abutei sang biskang nai thanan